i predstavnik autohtonističke istorijske škole na teritoriji bivše Jugoslavije, je višestruko puta u proteklih nekoliko decenija potvrđen od strane najprestižnijih institucija i univerziteta i profesora širom sveta. Ovoga puta dvojica pokojnih, ali vrlo uglednih američkih intelektualaca sa Univerziteta Harvard, profesor Cross, koji je profesor jevrejskog jezika i drugih orijentalnih jezika na Univerzitetu Harvard, i profesor Stager, koji je bio profesor arheologije Izraela i palestinsko-sirijske arheologije iz perioda bronzanog doba, potvrdili su prisustvo još 2006. godine, definitivno potvrdili su prisustvo Slovena na teritoriji južnog Izraela 1200 godina pre nove ere, što u potpunosti ruši dosadašnju istorijsku teoriju o dolasku Slovena u Evropu u 7. veku nove ere. Lawrence Stager bio je američki arheolog i akademik, specijalista za sirijsko-palestinsku arheologiju i biblijsku arheologiju. Bio je profesor arheologije Izraela na Departmanu za bliskoistočne jezike i civilizacije na Univerzitetu Harvard. On je značajan zbog toga što je 1985. bio direktor jedne najveće arheološke jednog najvećeg arheološkog istraživanja u Izraelu od 1985. pa sve do bukvalno njegove smrti 2017. godine. Ova ekspedicija je nosila zvanični naziv Leon Levy Expedition to Ashkelon. Ashkelon je drevni grad Filistinaca, grad Luka u južnom Izraelu. Ono zbog čega je ova ekspedicija značajna jeste da su iskopavanja trajala od 1985. pa do 2000. pa zatim od periodu 2000. do 2007. sledilo je objavljivanje naučnih radova, a od 2007. nastavljena je druga faza iskopavanja i zatim je ponovo usledilo objavljivanje naučnih radova. Još jedna značajna ličnost koja je učestvovala u ovim iskopavanjima jeste profesor Cross sa Univerziteta u Harvardu. Profesor Cross je bio, dakle, profesor jevrejskog jezika i drugih orijentalnih jezika i poznat je po tome što je učestvovao 1975. recimo u dešifrovanju onih čuvenih svitaka iz Mrtvog mora. Dakle, dva velika autoriteta u oblasti arheologije drevne Palestine i drevnih civilizacija koji su živjeli na tim prostorima, potvrdili su nešto što u Srbiji niti je objavljeno, niti je prevedeno. Prvi profesor, dakle, Lawrence Stager, je objavio 10 tomova povodom ispitivanja sa terena u Ashkelonu u časopisu Eisen Browns, koji je publikovan 2011. godine. Nešto slično uradio je i drugi profesor, profesor Cross. Šta su zaključci njihovih istraživanja, koji su kasnije potvrđeni i od strane, da kažemo, novih arheologa i lingvista? Zaključci su bili senzacionalni. Iskopavanjima na području luke drevnog grada Filistejaca Ashkelona otkriveno je 18 ručki od tegala i jedan natpis na ostrakonu napravljen od lokalne gline.
Ostrakon, klasifikovan kao RN9794, sadrži natpis označen kao 4.5, koji je posebno značajan jer osvetljava poreklo i prirodu Filistejaca. Analiza svih mogućih značenja od ukupno 27 simbola na natpisu otkriva jedno od njih koje u poređenju sa sadašnjim preživelim slovenskim jezicima izgleda da ima specifično značenje ljudi, padi, pa vedi mi, odnosno ljudi, pođi ili dođi, to jest pođite ili dođite, pa vidite ili pa vidimo. Dakle, natpis i razmatranja razvijena u ovom naučnom radu pokazuju da su Filistejci drevnog Aškelona ili Filistejci uopšte bili praslovensko pleme ili narod koji je govorio izumrlim praslovenskim jezikom, koji se nastanio u južnom delu sadašnjeg Izraela u gvozdenom dobu, to jest daleko pre 7. veka nove ere, za koji se uzima kao generalno prihvaćen period dolaska Slovena u istočnu Evropu. Natpis sa Ostrakona pod rednim brojem 4.5 sadrži 27 znakova napisanih u kontinuitetu, to jest bez prekida, koji se čitaju sa desna u levo. Analizirajući znakove možemo zaključiti da odgovaraju već poznatim slogovnim znacima kiparsko-minojskog alfabeta. Stoga izgleda prihvatljivim da su filistinski alfabet i kiparsko-minojski alfabet bili povezani zajedno i da je svaki znak sa natpisa u Askelonu imao imao istu glasovnu vrednost odgovarajućeg sličnog znaka u kiparsko-minojskom alfabetu. Ovo su zaključci profesora Crossa i profesora Stagera iz 2006. godine. Glasovna vrednost znakova ukazuje na posebne slovenske reči na razumljivo značenje sa natpisa. Ljudi, padi, pa vedi mi. U slobodnom prevodu ljudi, pođi, pođite, dođite, pa vidimo. Ili ljudi, dođite pa vidite. Ali konkretno reč je o drugom licu množine vedi mi, znači vidimo. Ljudi, dođite ili dođi pa vidite ili vidimo. Verovatno da je natpis bio poziv upućen javnosti da dođu i otkriju ili probaju sadržaj tegle, jer je reč o natpisu koji je napisan na jednoj od tegala, napravljenih od lokalne gline. Natpis je izgleda napisan na izumrlom protoslovenskom jeziku. Ovo objašnjava činjenicu zašto je natpis odmah identifikovan kao nesemitski i zašto je sve do sada bio nedešifrovan, to jest nepreveden. Prosto zato što njegova protoslovenska priroda nije bila prepoznata. Profesor Cross i profesor Stager 2006. i 2017. Znakovi na natpisu iz Aškelona, to jest znakovi filistejskog alfabeta, odgovaraju kiparskom minojskom alfabetu koji je povezan sa linearnim A i linearnim B alfabetom. Zaključci profesora Ivansa iz 1961. i profesora Chadwicka iz 1987. i 1995. Problem je u tome što se Filistinci nikada nisu povezivali sa Slovenima, to je bilo i apsurdno pomisliti, već su se povezivali sa nekim semitskim narodima, iako nije postojala sličnost u materijalnim dokazima, dakle u slovima koja je ostavljena na Grančariji sa niti jednim semitskim jezicima. 2007. godine su nastavljena iskopavanja u južnom Izraelu, u Aškelonu, i dva istaknuta, lingvista koje se bave arheologijom, utvrđivanjem lingvističkih zakonitosti u arheologiji. Profesor Stein sa Univerziteta u Utrehtu i profesor Tomecoli sa Arheološkog observatorija u Minhenu, Etnoarheološkog observatorija u Minhenu, zaključili su nakon
druge faze iskopavanja, koja je otpočeta u 2017. godini, da su sva tri pomenuta alfabeta, uključujući i filistinski alfabet, izgleda da potiču od znakova i alfabeta razvijenih od strane južno-balkanskih kultura Gradešnica, Karanovo, Tartarija, Vinča, Tvrdoš, Vlaški Do i Magura Pećina, zahvaljujući uticajima navedenih kultura prema mediteranskim oblastima. Stoga je razumno formirati prvu hipotezu da Filistejci iz drevnog Aškelona ili Filistejci generalno uopšteno potiču iz oblasti u kojima su se razvile pomenute kulture, pomenuti znakovi simboli, pomenuti alfabeti, to jest iz oblasti Južnog Balkana, Dunavskog i Egejskog regiona. Druga hipoteza glasi da su Filistejci bili protoslovensko pleme ili narod. Priroda Filistejaca kao protoslovenskog naroda nije začuđujuća zato što su mnogi današnji naučnici tek odnedavno potvrdili i priznali prisustvo protoslovenskih plemena i naroda još u bronzano doba na teritorijama Balkanskog poluostrva, Podunavlja i Mediterana putem dešifrovanja natpisa iz Južnog Balkana, minojskih natpisa sa Krita i natpisa iz linarnog A pisma na osnovu njihovih sličnosti sa današnjim preživelim slovenskim jezicima. Profesor Ambrozić 2005. Serafimov 2007. Perdih 2009. Tomecoli 2011. i Štajn 2016. Nažalost, najveći broj antičkih slovenskih natpisa i natpisa od strane onih naroda koji još uvek formalno nisu priznati kao Sloveni su izgubljeni zato što su pisani nepostojećim materijalima kao što su listovi, drevne table i životinjska koža. Samo u nekoliko slučajeva ovi natpisi su preživeli zato što su bili pisani na postojanim materijalima, kao što su keramički fragmenti, kamene ploče, stenje i kamenje i materijalni artefakti, metalni artefakti. Stoga, tek sada, na osnovu preživelih natpisa, moguće je prepoznati prisustvo protoslovenskih plemena ili naroda u Evropi i na Bliskom istoku u antičkom periodu. Zaključci profesora Krosa i profesora Stagera 2006. godine. Zaključak profesora Tomecolija i profesora Štajna jeste da je ovaj natpis i do sada pomenuta razmatranja ukazuju da su Filistinci ili Filistejci iz drevnog antičkog Aškelona pripadali protoslovenskom plemenu ili narodu koji je govorio izumrli protoslovenski jezik, koji su naseljeni u južnom delu Izraela u bronzano doba. Mnogo pre 7. veka, mnogo pre 7. veka nove ere, koji je generalno prihvaćen za period dolaska Slovena u istočnu Evropu i na Balkansko poluostrvo. Dakle, najistaknutiji svetski arheolozi i lingvisti sa najprestižnijih svetskih univerziteta, nakon 35 godina iskopavanja ostataka antičkog grada Luke Filistejaca u Aškelonu, u današnjem južnom Izraelu, dokazali su prisustvo Slovena ili naroda koji je govorio slovenski jezik 1100 godina pre nove ere. Drugo, osnivači ovog grada identifikovani su kao Filistejci ili Filistinci, koristili su isto pismo kao i kulture na Kipru i Kritu, takozvano linarno A ili linarno B pismo. Prethodna arheološka istraživanja minojske kulture potvrdila su prisustvo Slovena, to je slovenskog jezika na Kritu u periodu između 1500 i 2000 godina pre nove ere. Ova istraživanja su utvrdila sličnost između linarnog A i linarnog B pisma i pisma Filistinaca iz Aškelona i primenila istu glasovnu vrednost za prevođenje natpisa iz Aškelona. Natpis je datiran na 1100 godina pre nove ere i nesumnjivo je napisan slovenskim jezikom potpuno razumljivim svim današnjim Slovenima. Te stoga, ja se lično ne slažem
da je reč o izumrlom protoslovenskom jeziku, zbog toga što je taj jezik razumljiv svim današnjim Slovenima. No, vratimo se trećem zaključku. Svi navedeni naučnici se slažu da takozvani Filistinci ili Filistejci, ili kolokvijalno nazivani narod sa mora, su zapravo protosloveni i da potiču sa teritorija Balkana, konkretno iz kultura Gradešnica, Karanovo, Tartarija, Vinča, Tvrdoš, Vlaški Dol i Magura Pećina, te da su ove kulture proširile svoju populaciju, trgovinu i svoje pismo ka južnom Mediteranu, uključujući i zapadnu obalu Male Azije i ostrva Krit i Kipar. Oko 1200. godine pre nove ere, jedan deo ovih Filistejaca naselio se u današnjem južnom Izraelu i osnovao grad luku Aškelon. Sada bih volao da uporedimo rezultate pomenutih istraživanja sa važećom srpskom historiografijom. Iako je u posljednjih nekoliko decenija arheološkim iskopavanjima potvrđeno prisustvo Slovena još u bronzano doba, na skoro svim teritorijama na kojima Sloveni i danas žive, čisto primjera radi, samo u okruženju u Rumuniji i u Bugarskoj su otkriveni predmeti sa slovenskim natpisima iz perioda pre nove ere. Srpska historiografija se još uvek zasniva na 3 potpuno lažne pretpostavke. Prva laž jeste da su se Sloveni navodno pojavili odjednom negde u nedefinisanim teritorijama istočne Evrope tek u 6. veku nove ere, gonjeni ka zapadu provalom Huna. Tako da Kobajagi naseljavaju sve današnje slovenske teritorije tek u 6. i 7. veku nove ere. Srbi stižu na Balkan kao deo Slovena tek oko 640. godine nove ere iz nedefinisanih teritorija istočne Evrope. Po jednoj teoriji doselili su sa prostora Bele Srbije, koja se nalazila u današnjoj Nemačkoj i Poljskoj, a po drugoj sa prostora Zakarpatja, što bi navodno bilo negde u jugozapadnoj Ukrajini. Došli su kao nepismeni pagani koji su se tobože naselili oko Soluna, a zatim im se tamo nije svidalo, te su se odjednom umnožili kao miševi i naselili čitavo Balkansko poluostrvo od Crnog mora na istoku, preko Peloponeza na jugu, do Dunava i Save na severu i Jadranskog mora i Alpa na zapadu. Zatim su potpuno istrebili romanizovane starosedeoce, takozvane Ilire, Tračani i Dardance, čiji su današnji preživeli potomci Kobajagi, Vlasi, Cincari i Albanci. Po procenama jednog od naših najvećih historičara, Tibora Živkovića, ti Kobajagi pridošli Sloveni su činili svega 1 do 2% od ukupnog stanovništva koje je bilo romanizovano. Zamislimo da je došlo recimo ukupno 200.000 Slovena sa porodicama na teritoriju na kojoj živi 2 miliona starosedeoca, koji su konstantno ratovali sa zapadnim i rimskim istočnim carstvom i koji su imali svoje utvrđene gradove, svoju vojsku, pismenost, jezik i kulturu. I zamislimo kako su Sloveni odjednom u roku od nekoliko decenija potpuno istrebili sve te narode i izbrisali svaki njihov trag sa lica zemlje. Čak da su ti Kobajagi pridošli Sloveni, posjedovali moderno naoružanje iz 21. veka, ne bi uspeli da u potpunosti unište sve starosedeoce, njihove gradove, jezik, kulturu i tradiciju, a da pritom niti jedan čovek koji je živeo u to doba nije zabeležio niti jedan spis o niti jednoj bici koja se dogodila između Slovena i tih starosedeoca. Zatim zamislimo da su se ti Sloveni usled tih silnih navodnih bitaka koje su vodili i sa starosedeocima i sa Bizantincima počeli da se odjednom množe kao miševi, te im se broj uvećao sa pretpostavljenih recimo 200.000 na nekoliko miliona. Naravno, ovaj posljednji komentar samo ide u prilog ove čitave besmislice oko izmišljenog doseljavanja Slovena i besmisleno je gubiti vreme na ovakve izmišljotine u 21. veku. Druga neoprostiva laž je pretpostavka da su Sloveni Kobajagi primili hrišćanstvo od Grka u narednih nekoliko vekova, nakon izmišljenog doseljavanja. I treća laž je da su tek postali hrišćani i da su opismenjeni tek u 9. veku od strane dvojice Grka,
Ćirila i Metodija, koji su kobajagi stvorili slovensko pismo od grčkog pisma i preveli Bibliju sa grčkog jezika na slovenski jezik i tako hristijanizovali i opismenili milione Slovena na Balkanu i u Panoniji, to jest Moravskoj. Što se tiče srpskog pisma, koje je u prošlosti nazivano bukvica, ono ima svoj kontinuitet još iz praistorije, tačnije iz civilizacija koje bi se mogle jednim zbirnim imenom nazvati Vinčanskom civilizacijom. U današnjoj srpskoj ćirilici postoji tačno 22 identična znaka kao u Vinčanskom pismu. Kao što smo videli, ovi znakovi, odnosno simboli, imaju potpuno identične glasovne vrednosti i u ostalim teritorijama na kojima žive Sloveni, što je i potvrđeno prilikom ovih arheološko-lingvističkih iskopavanja. Pomesna crkva u Srba ima svoj kontinuitet još iz apostolskog vremena. Još je apostol Pavle u Sirmijumu, negde verovatno oko 34. godine nove ere, postavio svog učenika Andronika za episkopa Ilirikuma. On je bio episkop svih Slovena, rimske provincije Ilirikum, koja je obuhvatala skoro celo Balkansko poluostrvo. Pečat srpskog vladara Strojmira je možda i jedan od najboljih dokaza da je cela ova priča sa Ćirilom i Metodijom jedna podmetačina Carigrada i Vatikana, kojom su pokušali da pripišu Slovenima niži kulturološki i istorijski značaj. Na pečatu je jasno ucrtan krst u trenutku kada je Strojmir vladao Srbijom, dakle bio je hrišćanski vladar, imao je svoju državnu administraciju, a Ćirilo i Metodije su u to vreme bili tek rođeni. Državna administracija se ne vodi na grčkom ili na latinskom jeziku, nego na jeziku svog naroda i na svom pismu. Na pečatu je napisano Strojmir srpskom, to je slovenskom ćirilicom, i srpskim, to je slovenskim jezikom. Što je najbolja potvrda da je u to vreme, da su Srbi već bili, dakle, hrišćani, kao što smo rekli, na osnovu dvostrukog krsta, i da su u to vreme već imali svoje pismo, da im nikakav Konstantin, to jest nikakav Ćirilo, nije stvorio pismo, niti ih je Konstantin, to jest Ćirilo, pokrstio. Ćirilu i Metodiju bi trebalo 100.000 sveštenika i nekoliko stotina godina da nauče Slovene da pišu i čitaju i još barem 1000 godina da ih pokrste. Zar ne? Arheološke iskopavanja profesora Đorđa Jankovića su nedvosmisleno pokazala da su ranohrišćanske crkve iz 5., 4. i 3. veka bile slovenske, a ne vizantijske, niti rimske, jer u njima je pronađena slovenska grančarija, slovenski nakipt i slovenski odevni predmeti i stil gradnje je odgovarao slovenskoj arhitekturi, a ne grčkoj niti rimskoj. Celokupna toponimija i hidronimija Balkana i Panonije, uključujući i svih ostalih teritorija na kojima danas žive Sloveni, je slovenska još iz perioda Starog veka. I jasno se prepoznaju grčka i latinska izobličavanja slovenskih reči. Nije Ptolomej u drugom veku, tačnije oko 174. godine nove ere, zabeležio Serbinum, niti njegove rimske kolege nisu džaba zabeležile Limigante Serve, odnosno Limiganti Servi, na prostoru današnje Posavine. Ne zove se džaba još u antičkoj Grčkoj Prevlaka, to je slovenska reč, i imamo je na svim prostorima na kojima žive Sloveni. To je onaj deo kopna čuveno preko kojeg su Persijanci prešli na grčko kopno. Još u antičko vreme se nazivao Prevlaka.
Ne zove se džaba u antičkoj Grčkoj, ne zovu se džaba u antičkoj Grčkoj mesta Sirbis, Serbos, Serblos, Servija, kao što znamo kod Grka slovo B prelazi u V, čak i na srednjovekovnim mapama Srbija se naziva Servijom, a i oblast Tesalije se sve do 8. veka nazivala Servija. Ne zovu se džaba reke u Grčkoj Bistrica, mesto Carica, čak i u 19. veku, recimo, jedan od čuvenih grčkih intelektualaca je rođen u Tesaliji u mestu Carica. Danas imamo nekoliko stotina toponima i hidronima širom Peloponeza i Trakije i ostalih delova Grčke koje su čisto slovenskog porekla, a čije postojanje datira još iz antičkog vremena. Jedno od najboljih argumenata koje ide u prilog potvrđivanju autohtonog statusa Slovena na Balkanskom poluostrvu jeste zabeleženi naziv grada u okolini današnjeg Velesa u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji ili takozvanoj današnjoj Severnoj Makedoniji, koji se nazivao Bila Zora. Da li na grčkom Bila Zora znači nešto? Vi to sami protumačite ili je reč o čistom srpsko-slovenskom nazivu? Još jedan od argumenata za koji bi voleo da čujem komentar, recimo Vojislava Šešelja ili svih onih naših historičara koji se pozivaju na to izmišljeno doseljavanje Slovena u 7. veku, jeste da se negde u 1. veku, pre nove ere, prilikom rimskog pohoda kroz današnji Epir, spominje vladar lokalnog naroda za koji se tvrdi da su Epirci, koji su isto što i Tračani, kao što se kaže u tom izvoru. Taj zapovednik se naziva Bela ili Belo, uz objašnjenje da na jeziku njegovog naroda to znači naziv za belu boju. Na kom je to jeziku naziv za belu boju? Da li je to na grčkom ili na srpskom? Vi recite sami. Da li neko od pokojnih ili današnjih intelektualaca može da ponudi objašnjenje navedenih toponima i hidronima u antici na prostoru Balkana, koji su slovenskog porekla? Nažalost, dok ta generacija ljudi, predvođena Radivojem Radićem, Tiborom Živkovićem, Ostrogorskim i našim modernim intelektualcima, koji svi do jednog ponavljaju izmišljenu priču o doseljavanju Slovena u 7. veku, Šešelj čak lupeta takve gluposti da čovek kaže da je Srbe na Balkan doveo sin kneza Dervana iz Bele Srbije, tek u 7. veku, znate. A grad Serbinom postoji 174. nove ere, kraj 2. veka nove ere, u današnjoj Posavini. Ono s čime bi završio jeste da sve dok ta generacija ljudi, koja uporno truje srpske studente i đake, ne ode u grob i dok njihovi učenici ne odu u grob i dok Srbi ne organizuju masovni bojkot u svim školskim ustanovama, počeši od osnovnih, srednjih škola pa do fakulteta, mi ćemo još uvek učiti u školama i na fakultetima da smo došli u 7. veku na Balkan kao nepismeni varvari iz nekakvih istočnoevropskih močvara i da smo potamanili sve starosedeoce, te da prema tome Albanci danas imaju istorijsko pravo da nam otimaju Kosovo, pošto su nas proterali sa svih teritorijama na kojima su Srbi bili starosedeoci, uključujući i ceo Epir, i celu Albaniju, i celu današnju Severnu Makedoniju. Na kraju ću samo spomenuti prizrenski epigram. Reč je o spomeniku iz okoline Prizrena. Njegova starina je procenjena na period između 1. i 3. veka nove ere. Prva reč glasi Jaron.
Druga reč je još značajnija i ona glasi praocem. Jaron i praocem. I ono što je još značajnije jeste činjenica da je praocem napisano sa tc, a to je čista starosrpska reč iz starosrpskog jezika, zato što su u današnjem modernom srpskom jeziku ta reč bi glasila praocem, a na starosrpskom koristilo se tc, praotcem. Ovo je najbolji dokaz autohtonosti Srba ne samo na prostoru Kosova i Metohije, već Balkanskog poluostrva. Hvala na pažnji i svako dobro.